Ni kau mencapai sobat sedang apa pun pau kita semua ya boleh terakan rat ublalum ublalang yang ini akan dikerjakan akan dikerjakan buat punya kenduk lang akan dikerja lang nah ibu uru nak bentar kernyeng kernyok kejengang kejeng start kabut kabor kebawa pentup hanga pak hamtam nak bentar kan dikalat dengan jawaban wan biang akan dikasnong gajompi apan paru betul somo yai shongknor ibadil kopor MDC dengan konstituensi Babel apan paru betul somo yai MLA iba hibeng so kemen si kadai banyi biang yai banyadan lang bangi so kemen si kadai tambahkan dairu kecil so sifat nak bentar gitu kebekun persa nakrai mentah nak bentar gitu kebekun persa kindut ya kindut dem nama kini kisngi kilawan rakyat kubor ham saya banong bawa hibeng dan syuk atau BPP nama orang sudah khani bah hibeng banyadan lang kejelang dong ke parti kumta kila syuk anta banong bah hibeng idan kata kejibung setuju jemut baka parti mentah kesngi bagi ibiang iba hibeng badan hangnya kilaong ada bah hibeng ulang ibiang bah hibeng ulang ibiang bat dia makan ikan daw bon na pring gitu kebekun persa kinaduk ya do dam mentah kesngi apun paulu apun paulu baju songo yai Dr. Batskam ibadang nang matni hangi bade kortong akan ika MP by election di Bakcliffe nanti ginoylam jong ke parti kibade nang ni konstituensi ban kibai konstituensi kumjo bak hamtam ya pi kilong kemi kilong pa kisama ka thai kisama shenrang baki hak kibar be don lang akan dikasih ban snow ban snap ban na kalyang gajongi ban pen snow ban pen snap shapi ngai mu yu blay bla ayang ay karenyeng karenyot ka bajrong tamba nganung kren jrong matakasi nan kren likot khendiat nomor be don Dr. Batskam nakabenta ban pen shai shapi baro pai babi habang ayeng hang ni hadin ka MDC election ngas snow comment ban yo yang dikalat ban wan akan dikasih ka tau ken mau Bamenta kani ka election satang katuk ani benaikan wan bat menta lasdang man somshit sarung sane don tu baong urang ba yang ha dalakan somshit lay madu ka election ran kham somshit su ya election ran kham soban namar lakwa ban su tepran obe nama kani badaw pai ba ba ye pipet yang MP election ka bujulong barbor suwa bakan wan ka VPP men suwa Ardam men suwa bakan wan ka VPP kipat ba kimi bang khabot kilong tangobah rew puar adu rew pulai persen namar bagi pai ba kim sotu kai ka kamram jong MP lane MP udi banle ayu Henry walar kalau maknata Henry puar ban Henry pulai persen hakini ki atam baladat Henry nado bami ka BPP kinong thabot aka MP election ki kot ka kot sudu no pusaw persen balay nama kisdang ban sotu ya ka kamram jong MP ban menta hakini ka MP election ka banwan hakini ka by election jong MP ngidai ban poi ban palat ya ka no pusaw persen ka banging lami syakmat ban jet ya MP ujongi banjasat banyatay banyatir ka parlimen pai ba baye kung bangawang EP bagani ka MP election kalong ka pakongsan hado kata-kata babalay baro kisang banyaksat bag ka MPP rukas dang ban klumar jumot balay umno man ta kinong phebot kin kiyo sendet man phebot naka 100% sa kanyo pusaw kitin ladami bon upat ba ban phebot haka MP election ka banwa bangatum scam bakin don kikatukan din mo ban ay bay kiat ban ay bay kwai hagas kitabot kanang bakin samla kinong ni pan tabot kitien hot baga NPP man ta ka kumakli manakane ko badong kadyalang po umsling don kitigilang ba gibaw yang ani ba kraw man tali ang susuba ba susngo bauchi presto pa yaman lagi amali baday banlay yo wait sisir lay banay balay yo sisir lay banay kanang babi kipay ba kini iya pi men suwa bakan wan ka BPP ngini ita ni ki MLA tang hagi kalibadon yang takiyid yo hangay manta ki hapan rong sa kiyaw kihat hangay bang putharo ladang kwa bang putharo hangay bang jado ladang kwa bang jado ru namaro balay kade ka bor ka upra kade ka bor ka upra ban penlong iki MLA kumju banlong kum kirumada Baya kata pini iya kajin kala haka sanyi masima haka jelahi jungi borok away. Bapai babe kani kajin kumar kajongki kelas dang ban wat daw na bon kilyang. Kamtam yung noy alam jong ka party, kamtam ikinoy alam jong ka party, yang iban kinong bol kinong kersan kam dodon tham. Henry pai babe ngakwa ken ban kentu yapi. Bai Dr. Ricky walay dalalay no makna salandat kilo. Idon na kanila por, but ipu sa merkhe habo pek ka sahit beneng. Ya kajinglong kajingman, dong kasan hima sima kajala kajongi. Idaw ta kajing kermen, kajing terang ba kajing angnot kajongi kalong.
Panmanra ya kasensya ka kadar ka bakod. Ngakwakin ba pinkali ya dia kan kapor. Lagi doktor iki imla bandam lang bagi ban pendap ya kata kasensya ka kadar bakod. Hato pimsno ba ka kamram ka jonga ka tongpi. Panmanra ya kata kasensya ka kadar bakod ka jela. Kasong hanga barapi ban pendap ya kata kajing frang kajing anglo jong doktor iki. Ngahala di simak ka jong. Bau blay ula bure no na kasan perhat ban kajing start jong kun benreu. Panum soto ya kasandur ka jong. Ublay ula bure no na kajing start jong kun benreu. Panum soto ya kasandur ka jong. Namara dangingi soto no ya kasandur ka jong blay. Nginong dai so ki breu ngin dai ki blay. Namara ka daw ublay ula siyemo ya doktor iki. Ngidam kadung kasta. Henry haladay istimat ngong. Baka VPP kan tayo sa sarkar. Ka VPP ngasaw ta kasal ka. Sambiyak. Halo. Baka VPP kan tayo sarkar haus nam araja arpupra. Nanges ka malade. Bangin ong hakatapor ka VPP ka tayo sarkar haus nam araja arpupra. Day namar kajing khalat no jong doktor iki. Ngangets kam malade, hoy ngamla ban smotho ya ka sandor ka jong ublay, renga don ka jingets kam malade. Pai babaye, kanam kaburam, boniu rangba ulara. Omtang sikiway pat ki jelangan ya thu khanay pi, bakane kalapoy sikiway pat kiri. Ya ka jinglong kasan himasima ha ka jelang ka jami. Pai babaye, manta kabya khun persa ha kani ka MP election ka debit ha preng artli ki party. Kumbangong bagi don kini kithuay baret kibatot halakan lenti bagi tot tang sa kaway kaduryaw baka kamram jong kata kaduryaw kalang man pengam jelok tang kaway kalian kaduryaw kadai ka NPP bakalien kadai ka VPP bagi kini kithuay kibatot halakan lenti kidai kini kiway ki party larabi ong ka Congress larabi ong ka UDP larabi ong ka SSPDP larabi ong ka BJP kidai kicho pai babayen ngakwa ya biban penkamao hagani kapor babon menta kisdang banong baka VPP kay kata ka party kabasukan thobay labis ko na baro kilang na baro ki party ki ko na election ken ong bet baka party VPP ka sukan thobay ay lat bangan pen kan mawe piken dia swa bakal man ka VPP men swa kini ki party ki bet trailang ha ka ka sarkar dai kini ki party ki bet fer kaliang bak ka dia lap election ka jong ki kalong na bodor hadu kata kimlaran so banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakiat rinang Henry menta kisdang bawa pantai khabat sa ka VPP banwat dong sa ka halo banwat dong tang ka VPP na mga taga daw ni snow baka party VPP ka sukan to abet na ka party VPP kam jukan to ande ka party VPP ka supensay ya ka jengkan to jong iwe pat badi kimat kijura jong ka party na mga taga daw pagbabayit hakan ni ka po kinuwan pangktik Ban Smith yang iway kinuan ban pen bet ban ktek run Abu Smith na mga daw pagbabayan ni hakban long ki bahusyar hadu kata kakamram jong MP kam long ban kren kam day tang ban kren hapo loks na ba kakamram jong MP kalik hampalat ban ya kata na mga daw pini Dr. Iki ba MD ba ikren ta hapo parliament Henry ikren ro Henry ikendoro yaki Union Minister of Affairs ban penpoy yaki City of Affairs na mga daw pagbabayit habang ijiet yung MP om day pang ijiet tang banong ban penrong yang aktien kasi hakabit ka bakra katakam day tang kamram jong UMP jong kajala ka jong hangni ngakan mau ya kajingkran mga dang ayman simsdam hapo mau kun ro bangaong ngamtip lalong kung baong lupa katopor bau nong muna wabyang tam day Dr. Baskam balay maong kumta namar bau day ta urang ba ubala ba ni ijnay Hindi unong muna nakabanta ka riba ka dyan ng real, pag-shakri ka riba ka dyan ng real, om day tang banlong MLA, om day tang banlong MP, om day tang banlong MEC. Ngoong bakat, kapkat bampat po yung katakapor, i Dr. Baskham, idang yay shakri ba ka riba ka dyan ng real. Henry Menta, balapoy kapor, balapoy ka sibat kaya. Halo? Henry Menta, balapoy katakasngiba kaya. Uni urang ba, unyang urang ba, nakabanta dyan nga ba dyan pi. Henry nga smok hamula wagdan ki baong namarbangaong mga bay Dr. Box kami din taong nong muna ki ang kumno din nong muna ba kumno din taong senyang ugan hay ya kariba ka dyan bril nga snow si banong bagi bril kim laban sotho ya kajing kyato jong kakantin kasi ki bril ki ba jandong kajimok kajim perhat ki pensting tho ya ki kantin kasi habang usenyang ugan hay kamot bet ang kapisa
Don gitu kita ngai comment su kibong kung noon din to sunyang uben hay wat sinayarong pajuyo na ko. Kajing kali kalong hato unong hikay un syakri yagari bagajay penriba hato unong hikay un senyang sakayam lang salang tang lada ay pisa. Hato doktor un senyang yakayam lang salang tang lada ay pisa. Hato usipay un senyang yakayam lang salang tang lada ay pisa. Hato unong bela un senyang yakayam lang salang tang lada ay pisa. Kata kamday kajumot habang usen yang ubenhay, kam tahu tanya kepisah pan babai. Hari pindapat yung urang ba, ulas senyang ula benhay siya kajim lang kasalang kajungi, lengba kajim nang kajing start, ba kajing osrong kajungu, ya bon tali kajimot kajing berhat jong kikna puli. Kata ka ba rin ko? Abaar kabakam kung saan kalong. Ban kring ya kajimot kajing berhat, bawan raya kasendor kabakmay, habay day bakasan himasima, apo kajala kajungi. Maging jet yung kinoyalam, na kapisah, habay na kanong rin kabaskan. Pai babayin, kung bawang IP, manta kinuhan man pinbiyat kang katig na basmit pala yung punta. Manta pihapan soto kandiya. Baka NPP kani kata National Party. Tusunod doon mapibakat ka National Party. Tanong doon siya mo, yung kita kikartong kikiblaya biyang. Binakon niya ka MP election. Kat ka NPP, kabasan siya niya ka dyan na. At kanong doon siya mo, yung kisamla, kiniramba, kibala, banlong kibala po, kaparty, banlong kikartong, banlong kartong, kabanta, kaparty, haka ka MP, haka ka by-election dyan ka MP. Kidon. Hanray niya hang niya, boong unong tao jirway, bapaw ka dyan na, haka sarong ba kakakrong. Haka sarong, haka krong. Kiyong ba doon, hadot sangot, kiba apply ticket. Tambaong na, banray. Pause haka bakado, kihapa julik kro, yung Dr. Vial Nonglait, wanlong ukartong, dyan ka party, haka nila MP election. May babay, yung Dr. Vial Nonglait, hindi urang babre, yung badon niya ka naam, ba niya ka burong. Ngamkwa ban kanto. Henry, asukwa ya piyo pinsoto, babalay ka NPP, kahapa ni Kot Nabar ka party, ba niya kon niya ka nila MP election. Kaway ka mga kwa, ya piyo pinsoto, kalongkong niya. Menswa, haba ka party, kalaray, ban pinyakon, ni Dr. Ricky Sengkon. Kidon, kiba naka-party NPP, kiba beng, kiba ko, yaki. Nganot manong magkita, kiba beng, kiba ko, yaki. Wakti sitang si sapet, kim yakot, karinyan ka siya. Handay ki ang kumno. Bong Dr. Ricky unile ayu. Hapo parliament. Lada umno, ang katasoot, ulaha ang katamaw. Ano kata, kibayin yung Dr. Ricky. Henry yung Dr. Ricky, uprew ba jamno, barubayay siya, yakajing kano, bakajing yay kanto, usap jar ba pinila kakam. Henry, hadian balaklat no? Kistang baniyaro, ni Dr. Ricky. Bagbanong, baong gan brewso, kung Dr. Ricky. Nalo kajing stan, kajing syampang, kajing jamnot, ulang tau kentem ukenjay. Kiyaro, ang takarukong badon na ikiwiki party kiyong, ladang ijet kartong menta, ngihakban jet, yung brew badon niya kajing luang kumadon u Dr. Ricky. Balik. Di na mga likad daw, baka party NPP, wala na doon magkanahalo sangot kiba apply ticket handay kinang likhot ni Dr. Vial Nonglait banlong ukatong joki namara bagi kwa ban penyesariem ya ban i Dr. Ricky Sengkon day na magani kadal ba bagi ro i Dr. Ricky Sengkon kiong ba kung Dr. Ricky Sengkon to omdon ni haban wa yu kartong kung Dr. Ricky Sengkon misko tanat sibuan baga party ka don yung Dr. Ricky Sengkon tang baga sosi kalong bo Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky. Kata ka din kapag ikuha panwanra hakasan pagkat jong abat jompi. Banyaro ni Dr. Ricky ban ben ni Dr. Batskam. Bak banyaro nujor. Yakini arut hakaperla hanglo bakya tau. Banyaro ni Dr. Ricky kenang ban ong Dr. Batskam omlong kumu Dr. Ricky. Ngaku ban keli ya pi. Kilong kemi kilong pa. Hapi don cipong ki kuon kidon cipong jinglong. Wa kada ki kuon senlap maknarut kinom la bandang kaju kajinglong. Pinomlap yung Dr. Ricky, baro ko yung kapatay pinalin wa pinomlap yung Dr. Ricky. Banganot panong ro pinomlap kung Dr. Batskam. Kidon na kajong kajinglong. Henry, pagbabayi, kung gibre yung nilaban doon na kajong kajinglong. Nilagi doon na kajong kajinglong mo ba no? Henry, haba PPG, yung MP yung ningapon, pihak man jet halor kanong rin, baka jinglong kajong gibre. Doon gibong, bawa Dr. Batskam al supet bi shuida ini bet yo. Rakhir umur khamr khir. Ta dal le ta rukom damut la ba shuida no ro breu bakhan rakhir kan ta. Handai kan ma yo jumlong Dr. Batskam na pila yasham. Om dai ba supet ro. Handai kan dalasham pin sotohi. Hato mental ton semo unong ra abo pet yo nu din so ubram don hadin so unong betul so ulung so bajau.
Pinamla ba na mo so long so ba jo klam na damat yo. Te konjo pa ba ba. Hakani ka po kung ngaong yapi nga kantu yapi kadiyaro jong kini ko na kalyang persya kalong panben jay Dr. Baskar. Kan mau beli ngaong yapi pidi benjet halo kanong rip. Nakwa ko pinkali. Nakwa ko pinkali. Hakani ka po. Apa pijet balik ngaong kanong rip. Lalu Dr. Baskam, iper na Dr. Ricky, bali Dr. Ricky, iper na Dr. Baskam. Henry kaway ka pilaman siyam, makidon niya kajuk kanong rin. Bali ngaway pi bali banjit ang kajuk kanong rin. Babay, habay day bagkortong jong NPP, nganong kuwapan beng, nganong kuwapan ko. Uday urang ba, budan niya kanang niya kaburang ko pastat pa siyang tang. Henry jet halo kanong rin, bali ngawang punta. Ngatuwa ya piki ba pinkali. Hatu ka jingong jong kertong ka NPP, hakani ka MP election, habay ong man simsnam. Bau konrat sang uday uklen na tang jwat labam, ngako apa pinkali, hatu ka jingong ka jong i, bau konrat sang uday uklen na tang jwat labam, hatu ka day, lani kalay. Lani yom dong klen syok habatan. Dia mga takadaw pat babay ngong ya pipi man pet halo kanong rin. Baka ka jingong jong ini rang ba kertong jong ka NPP, baka reservation policy ka di banday ka kung ka jingbol pat, hatu ka nang day. Kakung kajimbul pat, hindi ka lakalano. Di kumno ken pinong banpa ya parti NPP. Kumno ken pinpa halo kanong rem. Lasya ay bantenrong yakitin kasi ay schedule. Namatay ka parti NPP kung piyos mo kung isnang baladat. Baday bagadon ki MP na parti ka jong ki balik hang yakitin kasi bandong akramit ka bapra. Di man tawad ka parti NPP ka yung kartong bangkam kay kabailapan le. Lada kanong rem kam scam. Na makatakadaw pat babayid haw pidjet. Yung mga lang jet halo kanong rin. Baka kuwarban kanto ya pilar biro ko ay kinoyalam ki baskam. Piday ban keliru ya labira dengan day na ako ng kasyang baskam. Pagbabayit. Kaparti na yang scam kinoyalam ki yang scam. Day na marbadon niya kithet ki baskam. Kaparti na kinoyalam ki lang kumudian birat. Beliau dian birat yang scam. Om day na makitrak ki baskam. Day na makithet ki baskam. Ban mga ba mapikin ng kasyang. Hindi balong kita kithet ki baskam. Manta ka sokar. Kanman ra sa pangkatakaroy ka para kajala ka jami. Lalu pinsus na, so tenat bunong magkajala ka jumi kalakil, kata ekonomi kalapoy do nyaw pun rewajar kulot. Nganong laban kan? Magkajala ka jumi kalakil kini kisnam, hatboy hatu halay persen manlaus nam. Hamray palay kajala ka jumi kadang day kajala ka badok tampat. Lalu kajala ka jumi ka kot adu nyaw pun rewajar kulor. Balay te ka report pat magkajala jumi ka nyaw kajala ka badok. Mentang nak nyaw pun rewajar kulor pidang kambantip bekas sorkar kamkwa ya pibantip ya kan ni. Nak nyaw pun rewajar kulor 100% kadai karam. Kaumut balai puar hajar kulor kadai karam. Barang bisyam ya karam. Pihak pensiu ya kasut den ya. Nadom lagi nak bang menung kamun siu ya kasut. Bisyam ya nak karam pihak pensiu ya kasut. Karam kasut bekerja kasut hak sisnam. Pejo piang kak nak sapunot kawan balai. Ha? Kasat akasis nam magajala kahapon siyo kada siya jar sanspa sau poklur. Sisnam kata galit ang kasat. Siya jar sanspa sau poklur. Kamut masih penai sispa arbu praklur. Akasis ngi kamut sau klur kendai pola. Sisngi kata galit ang kasat. Papai babayit jangan katong mendap. Hakaway pagkakantiyan kiyong ka public debt. Public mulupay pa, debt mukaram upay pa. Kaday na. Kalam mo upay ba? Kapung kasensa sa hajar hatway. Kilong yen kebodon hakajala kajongi. Kilong yen kebodon hakajala kajongi. Nang supulit nang gonong yoki ong ba ngabalan. Kilong yen hakajala kajongi. Hawar hajar hatway kadon kumbasan lak apo puli kilong yen. Nama bumong Thomas Sowell economist. Joka US uang bakani kali karam jong pat ba. Arajar khatway ngidon sanlak arpo tuli kilong yeng bat nantang ilaban kot syakan reulak sanpo tuli kilong yeng. Lalu bisyem ya kani karam. Baka sorkar ka syem baka don. Mun man la kalong yeng ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Man la kalong yeng ka don ya karam ka basawlak kandai pawaja. Kay ka banjala ngingem laban siyo karam. Baik nyuma ka ong namar kata. Wat ong balgawan ka BBP la syai kanum syemram. Kajala ka balit ngihapan syemram. Henry ngihapan pet hangdong ipenot ya karam. Nama takadaw makuha pang kali na pikipat bate yo piong mga baran. Pagbabayin na kajingkiyo kajong pi kakiyo manus nam katway ado kalay persen. Bakaram kajong pi bakakiyo katsan ado 4% manus nam. Ato nangdok na ito nang ruspa na. Nangdok. Katakin kajubat pi. Nang tapay babayin ngihapan tep siya nung ipenot ya kanikaram. Ganay nuksay pitang akali.
Karon kaway ka entry point ka mo po umling ka ba do arplor san paulak. Naman mga benta mo ra ya kan marasas hindi ka po umlong hakan pun prano ito ka cintay. Kaway ka cintay po pulo ka sis paklor. Kapon sis paklor ka mo ta sipaw charlak. Latay ya kita building. Lakhot ya kita ki union minister na sa bahan pun at ribon. Hari mata macam sistem kata building country kam. Pagbabayin kung mga ong ya pila dan ngingiwan hagapon yung ong te panginong siyem ya karam. Ang ngideban pulut ya karam nakabantaban penni pagpagkintiyo ya kajinyo sa kasalah. Magkintiyo kayo kakot jong upay ba. Pagbabayin ang mga ong punta sa sisir nga kuha ban ong ya pi. Kakong kasi EG report. Pindapay ang hospital sarkar kajongi kiduna kidaway ang hospital sarkar jongi Nado Real Pulay hado nyo pun real persen. Kamu pergi hospital sarkar jongi Real Pulai hado nyo pun real persen kim dan dawai. Lek kayo pergi hospital sarkar. Yo piong bang sulam le, yo piong masuk taunang bang nangang. Lek pergi hospital sarkar pinlap dalade. Pinlap dalade la tu don dawai nem. Real Pulai hado nyo pun real persen tam don dawai ki hospital sarkar. Nang taki mesin. Handreo hado 6% don nilai kiwi-kiwi kita ka. Bang don mesin mansumar. Yo piong bisa sisiyang kakna sa pumatbangan kadai-kadai na kasi EG report. Namaro pindalay ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nurse ki jongi kilong ki basta, relo ka sarkar kam penbiang kay ken kad manja. Kay kadao bakin kuha pan penbiang. Namar lada biang pimnong kamso te banang likrom. Namar kadao pat babi ni hapte ban musyar na kalyang jongi. Lari ang makna ka roy ka par, banang roy tung nang roy, bapa tung nang par. Boleh ngomong kunta, pagbabayin nga kuha pang ras na kaway kapanghang niya. Mantaki buon kibakan mo, bagi bakan tao ya kaparti, batong baani kaparti, nakaborti blue mantala po isa siya ka. Gitu kyo? Kajantam mo. Uwe kurang ba? Uwe kan daw pang amin din. Uwang siski. Uwang ay tikan keren ka bagi keren. Lagi yung magi pernah porti blue, ruay kan keren. Lagi yung ajantam mo, ruay kan keren. Lagi pernah pakasentek, ruay kan keren. Maka kapisa ka bupat ba ukwa pansen niya. Pagbabayin ka kuha kan kaliyapi. Lala pipino siya kaparti si power po ka. Sanspa sispa. Hato pikmi ay nakapati banong banay kang kontrak yapi. Hato pikmi lanti ay nakapipipi banong nga ayapi san po pikmi lanti banay kam no ya. Pikmi lanti kung kata. Hari kayo pikmi lanti pikwa pikmi lanti ya kasen siya ka hadal ka bakul. Lalo pagba ukwa banay balipin kang. Hari nga kuha tiya man pinkan mau ya kini ka bakan to ya kanila banta. Balay pinpek tang silang kaman. Balay pinkap ka silang kaman. Pinapek ka kung naka-website lo ka ECI pinpek. Kani ka donation sa kaparti. Doon ba si power po. Doon ilong kami. Doon inong bela. Doon inong kuwit. Doon gateway dong. Doon inong ditempo. Doon kinong dukan siya. Kiyong siyang kasan po ko siya. Minsan niyang nakakaparti na makingay. Pati siya niya. Baka naman rayak sa siya nakadata bakot. Pagbabayit kang kuwaban kaliroy kilong pa. Bakisama siyang tan. Don no rawan ubalik kwai hakapung bat ai jingbang do jingbang balan bat no kami lanti banyo do ka don krai balong pung taw rawan ban ong ban lek sa kapung kwai do ka ban ai do jing ai ban pung up do jingbang baram ban kami lanti banyo yo ba kin kwa bet yo do ka bali ngong pung ta pinda pe ya donation sa NPP kidon ki badoniet dagi folklore dagi kror don badoniet dagi paulak ngakwa banong ngakwa bapintip badon kisimen ko company ki baduniat live sanlang don ki baduniat sanpaulang balai te pin konyo yu pai bua baduniat si power ko pinka hanai tempet si yang khamat ya kini ki baduniat live sanpaulang bat lada don kini ki baduniat live sanpaulang hatu ka sudah ta donation kam kan kan no jikmi lenti mata ka sarkar kan no banong banong INOC sa kisiman company andala sem ya pisah babaye hatu don kita mo kita kipre di bantunya abu sanlak kalau magano mo chukmi lanti lai paulak sau paulak kini baro nganu be banga kenno karena susu ba bala don nunu bre uba donation abu san paulak ban ong klang kanu ni ko chukmi lanti ta ta undon klen so la ta hangro hari kini ke bantunya kita ga chukmi lanti bangan ai kan le ba bangan shim ya kontrak ko sokar la do kanu ga jingtai la na ban la ga jingtai kamlong katpong polamang hatu ko sokar kan mo banong ye mental kan nuot mo kasarkar banong ayan usi ya kisiman pelan la dunit san paulak lai paulak kanai balai pipet tay ka bipipi ka ba ay sipaw tin ka ako tin ka sispa tin ka aspa tin ka na mga takadang pagbabayin nga kawa yang ibang impusya paban kantu ya piway ha pimi pabalit takbot kamao
Don nak jong pi ke mas house kam ban jong ngitep pengin job be. Hon ngitep pengin job be ning ba jing ku jong play ngitep pengin job be. Handai na squad ban kan tu ya pi kendia. Wan ong ra ngin song be no hayeng na maka party kala job lupangan no ngitep boda na makiway kila lithap. Labi ong kumta lalong bong tu khna. Nga no ngitho exam ra na pass be na mara litho kiway. Kanung na ban dong kumta. Na makatanga kan tu ya pi na kanika hinyo 100% ki bami ba lithap bod. So ha ban treshitom. So haban pelat ya kapal ke jompi bagai ni kajing tapot kan kil aduk tapau persen lani kendai persen lani 4% bat hang tak keluar film nama kata kadau kan ni election MP menta kan dai bi kaji khun namta arja aku pra nama kan ni kadau ba barok menta kisdang ban khuslai nama ni kadau ba menta kisdang ban trishitom ko mangau pi rungyo abang dai ban rungyo bangku tharo abang ju bangku tharo maka kadau pat ba bi Kidon ki baong ya ke parti VPP, ban pen kon noi ke baong ibani beng mene, ban pen kon noi ya ke parti NPP, tang hapo khana para. Ngaku apa nya thu khana pi ni kawai. Sasan minit dong dong. Kan mau bagan dia kanam ke burong ke jela ke jongi, bagi jet ki noi alam khlem ke pisah kam kot tang ke jela ke jongi, kala boy syaki be kiriru. Macam senam men badang don ni Dr. Ricky Ipha yang asopok Nalanda University, kapodong po Bihar. Banya tai banya ther ban muria merjumut, ba sipau teli kiri, habai dei makam kakam menpenroi sikit hanyong kendo. Hakata ka session i Dr. Ricky ide bangkran dan stop banganga di bangkran na syai janbe. Hadiah di Dr. Ricky belada bangkran i Dr. Ricky ilek no na mari haban be sikit pat ika. Hakata ka por damiet por bangi banja udan we usam la bawana po Philippines. Ubatrei baru presiden jong ubatrei po office jong presiden jong Philippines. Nang tangai don rupan arwot kinong Japan kinong isong man huta. Ngadang ong yaki Utay, orang bau bang legit. Nila penjok yung uklam kapisah ka jala ka jongi. Kung kumno kata kalaman lang, aba Philippines tang kami yung election kawan pulon, do kasaw pulon. Kung laban ne, pay babayad unyaw sama na po Philippines uang, wala kata ka lang kabasisya, wala kata ka lang banjia po Megalya, kandiya ka di banla banjia po Philippines ukunjo. Namakata ka daw pay babayad. Kaya ka mangile ako ka jala ka jongi kanumpot. Tanga ka jala ka jongi. Hande ka ne ka nam ka burong kan yai ne. Pateng ban rew ka bangwan kan khana kan porong. Ya kan ka kom jet ka jongi. Ya kinong mikmat sa kayim dor bat hawan. Namata ka daw pai ba bai. Ya ka jing sok yang kan tu ya pi kan lapor. Kalau pitap ya ka bot ka jong pi. Om dei ba pitap tang na ka banta ka jong pi. Pitap ru na ka banta ki tu ki bang padyo kan thap bot. Namata ka daw kin bon menta. Mena mastap ka dang i. Mena mastap ka dang i bagi don kita. Nagiway pagkilang persyak ki edit ya ka video ka jonga. Ki edit ya ka video ka jonga bat ong ba ngaon namar ba kapiyo kamar bam kamar di hakajala ka jong ide namar ba don kini ki check gate jong district council handai ka chikran ka jong ngaon kini ki district kini ki check gate ki babian handai ki wengno yang ta jong bian ki butang district council ki persang banyalang bakala pai ba kayen namar kata kini ki singi ki banwan le phindang bun ki video banwan sapi ka chikran jong Dr. Baskam khamtam ka chikran jong barden kan mau pai ba kayen bandol na ka jaka jong barden kamlong ka basok na kan mau ka por bakhlat maka jing shun jong barden kalong hado kata-kata Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persyam ni parti parti kiyong. Akajakaban klat u Dr. Ricky lade bang klat u bakda. Hado kata nga podor ka jinglong jong kacak penrew ka jungi. Nama kata kadaw. Pagbabayit nga kwa ban kentu yu pira ka man siyang kabasok ya. Kaya ka ban jaya ka jinglong ka jungi lade ngimyo sosyo ya ka sur jong barda. Kaya ka ban jaya ngi lade ngimyo sosyo ya ka sur Dr. Baskam. Kaya ka ban jaya ngi lade ngimyo sosyo ya ka sur jong ka PPP. Karay ka siyong hanapa ka pi. Nama kata kadaw kubesh bon kubesh ya jamo. Nakabenta ka jong ka por ka jong pi. Panganes kam. Bakum bangiyo ya kanam ko burong na kadikasyon ang akan ki election ki blada nantaru khamtam yang akan tu na kabenta ki beras na yeng kumjo ki bang jumi ban thakbot so baban mi sakmat bat man syanya ha parti ka jumi ban wanra ya ka cingkala hakadong ka than bat kumjuru na kabenta Dr. Baskam nganang net halade bai Dr. Ricky lale katto i Dr. Baskam inang la ban le khamba ya ka e ka bela jule kudai shibon kudai shi ajar mo ha upra